tuk chua nuam vekule va in nun kong ruai tuatan Hrehawmna Ata Engthawlna ti kan ngai thla ho le do na he thu hi lalpa nen kanin polna tan kan lo mang le theu don nia chan chin tha luka jek bung ruk chang somni le pani thu hi lo ngai thla le masa ila mi hring fapa awanga mi ten an khot chewa an tui thlara an hau chewa in ming a thalo ti in an pai bo der huna in enga tholang lalpan thu mal som ro se amen Christmas hun kan lo mang zo ta a Christmas pual roi te po nimin lama kan the to a vo in lama non tur enga mozat mizorama kan om ti ero reng ma ila Christmas chu kan lo pel fel chho ta reng mai chuti mek lai chuan Christmas le avok vet vela khovel ramrang rang din munte international politics te India ram din munte chanchin tharlama kan ngai thla in kan chiar hlama rel ruina vereng maya tukin chu chumi pol de chu ka han bot sai ani India ram hi sakho zalin naram kan ni a secular state kan ni thu kan constitution a chuang kal maya secular kan ti chuan sakho na tello nun ho na hi ani ber maya sakho ti bik nei athiang lova secular kan tia chuan chuwang chuan India ram constitution po in India ram chu sakho zalin naram ani thumin pon sak mai baka sakho rang te in nei na dan te po min siam saka Hindu marriage act te Muslim marriage act te Sikh marriage act te Christian marriage act te sakho rang in nei na dan te le thil rang min phal saka min siam saka dan noya kan om vek mai ani chuti mek lai chuan Christian te ngai theilo na an so em maya hi avi omani Kerala Sarkar noya Education Department changtu minister chuanin kan nung maya khan Hindu kulmuk RSS howanga harsat na thleng theite an hu awangin Christian zirna in rang te chu an skola Christmas lom na lam hoi engma ti lo turin thu lo chuwa to a Odisha state a po Hindu kulmuk ho bukin Christmas kai noi thil reng zor an phal lova an dor bung ruate an ti che saka Christian ten India khole tui an ni na angin dikna chanvu an nei te an enjoy in an practice lei thei tatlat lo mai ani Lahore po Christian nu pakhat Christian ani ti an hriat chu nuwa Hindu hoina an mana kut an thlak hrep nuwa an hal thu te po dota an pu thu te kan lo mu boka arap thlak thei khop mai Madhya Pradesh po Christmas in bo sekna le alom na pual tong trai in khom lai nang chingin Hindu kulmu khau bok hian an ron tar keta harsat nan siam saka Catholic ko ran chuan an dem thu hial an chhuah to na a dem na thu chhuah bak ti thei awang ani ang aboi thak khop mai tiro Abalpura po Hindu kulmu khau ten thir tlon rotte hockey stick khelkom kan ti te kengin biak in an lu chila chair te an paidar saka an property te an ti che saka ni ome Hindu pathian fakna hla te an au chhuah puya Christian te tong trai an ti boina sa em ani tin Chhattisgarh po ko ranin Christmas an man lain Hindu kulmuk ho bokin an ron ti boi le a an pastor chuan dam dap main India constitution ina sakho rang te an mani sakho practice rang zalen taka an ti thei thu atalan sakte sei chuakin Hindu kulmuk ho chuan constitution le logic taka achan te chu an beng khon du lova an hnial boina sa ema in khom le thei lovin an siamani chuti lain RSS ho tulu ber Mohan Bhagwat phei chuanin tunai te ya India hi Hindulal ramania Hinduram ani wangin sakho zalin na ramanilo Hinduram tia soi tur hian constitution pompuina approval po angai lo teron ti boy maya an van tal na sa em tiro
chumai baka maharishi vet vasa zia le khabu hindu sa kho le khabu poimo tak Bhagavad Gita te chu Madras High Court chuanin sa kho le khabu ni lavin moral science zokani aron ti ve mau boka thiam tak hian system mangle tharum mangte hianin min opin min larik rap zel don ni hian alanga sa kho zalin naram athu in ni ma sela atakero chuan ani tatlat lo mai hi amang an thlaka kumdang ain kumin chu Christian ten harsat na India ram nge ya po kan tok na sa zuale anti avan pui em ti ru kan lalpa iso pian chamte sa kho zalin narama zalin takin kan mang ho hlei thei talova lali suan chinghe zinga beram omangin katir che u hi minti angin chinghe ang mayamin se natum tu hi khovela hian anvatam em ring tu te hian zalen takin engtiare nge rong kan bol thei ang ti hiril ruwa zo na tam em ema rong bol tura kan tir chua te po hi kan missionary kan tir chua te po hi an chep tul maya case tam taksunan orto ani kanali suwa po apian tir atanga reilote ya lal herodan thik na wangin ti hlum alo tum to patlingin no sen kha aking oi maya boy pui ngai din muna lali su khalo om to ahim na turat lan chet pui hial ngain lalpan avantir ko mangin ahim na turat lan chet pui turin anule pati alo khil to ani kha tunlaya khovel ram krangarin na akan chung te tur na hi iveveng itong try puyang Christian community kan ni na angin global yang po kan veya kan phak to ka kan ngai sak an ngai ani kini po in antor ang hi kan tor ve hun tong try na support moral support kan lama mo em hun hi engtika mo la her su ve pal thei ti ri ila kanin ngai sak to na poimo khop mai kan pa kanin trom vanami ne na hian kan harsat na te hi kanin thlen ton sak angaya kanin tong try sak ton angaya ni Bihing fa pala li suwa wanga mi ten min huat na hi anasa tul do na hi su thil ni phunga niya thil makpo ani chong lo lali suan kema awang mi in an huat huna cheu in engala tholang ati lok ha tuna hian kan tong ve me ka ingayang ani na taka chuan Europina an wang laya Christian na taka lavonga ramdang dole obbe form kem chunga Isu Krista mangai na chanchin tha an puan angkha khatiang tharum manga colonial period akha alo top to tunlai khovela nga phei chuan Christian te hi kan peaceful ema sa khodang tan hianin han huat em le han ve ema kan na po hi alang lem lo nima selalali suan chutiang hun chu alo la thleng do na chutiang hun chu alo thlen hunin in engala tholang min ti ani chumi omje chu minga wangle ama kan rin na awanga tur na hi ama lali suwa hianin ada sang khop mai lalpata na kan nuna rin na kan din nge tlat na hi lalpata na thir kan nomlai berani thina chuwangin boy pui ngai no sen I so hi voin thlenga kan boy puya ring tu te tong trai na manga kan tran hawa kan la in support ton zela kan tran zual dewa kan in pum khat tula kan in laina ton hi amoin kan pa wanami bit huwa hian chutiang anga afa te kan ho tu kamoi hi om don lo ti ri ila chutiang ang tharau na chu aril emani ti tukina hian I thar le tiang pathian faka nuam titaka kan lam ang tho hian lalpa kan rin na awanga ama ring tu te kanin laina tona Hrehawmna hnuaiah kan tran ho hi amoy ani amu nomani atharau na poi he sang ani ti hi tukina hian kan hriat thar le apoi mo ang lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang lalpa chung nung bermin mangai tu tukina hian kan khovel din munte
kan India ram din mun ngei te po kan enin imi te tor na hi anasa em to a chutiang hun alo thlen huna kanin thamon na tura ithumin hril Hrehawmna Ata Engthawlna min tiam a hi voina hian kan beisi na le lalpa kanin nga na la ni zel selati hi kan du a chutiang angatan chuan nangin voina hian imi te min bo sain he thu cha hmang hian kan hena thu seila nangma ring tu te tong trai na manga kan in thlop tlat le kan in din puya tul na te po ngai to chuak chunga voina hian pum khata kan om theina turin imi te hian angin thlarawin min phor khom zelang che min chandam tu kan lalpa isu mingin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nilen dum le vek ule